Nizana UEFA Champions League season kalmeka semi-final second leg match masazok khelin Arsenalin Atletico Madrid an mikhuala khain khel khatun tuma hian kan thlir dona chuba ka chuan zanina semi-final second leg match na nungzok khel tur Bayern Munich le PSG in machon tur kan thlir don bok ani Nizan in khel thlir masata ila Arsenal khel mola Nizana Atletico Madrid lenglutin UEFA Champions League season kalmeka semi-final second leg match han khela first leg a team pani te hi Atletico Madrid muala goal khat ve khunga in ne tok an ni awangin second leg a hian chungnung jok om lovin in khel bulan tana ma se Arsenal khel mola in khel an ni boka first half b ka mual nei tu Arsenal in ball an chang tam zoka an goal bo po anazok Atletico hian nor tum thin ma sela anti thatluan tling lo thina goal khung narem chang siam an har sat Arsenal hian thuk takin an nor thei thina ma se chance tha an siam hlei thei bik lova Atletico Madrid player ten an tight ngal zel an press ngar awangin Arsenal player te tan po ball ken rei vak thei ani lova anin pass zung angai Atletico Madrid defending a cheshan lova Arsenal tan mun all awang thin le team pahni retreat a thadun leya ball an chanin anin zar phar thaman viau zel boka ball an chan lo che in ven lama an tuan a thatel le zela team angin an thaw ho na a thadun le a thlir tu azirin then khatan chuan in khel munam takti tur ani shan lo mai theya chuti rual chuan in khel bo ruak asanga an tanga ti sual zeu po nei thiang lawani awangin team pahni in pressure sang takara an khelani hetiang kara hian farsa fa gol alu don lawe moti nuwa minisamli pangana saka an Arsenal tan gol poimo akhunga he gol lu theina tura Gyökeres le Leandro Trossard te tholok zia kha fakmol mol tlakani Victor Gyökeres an Atletico Madrid offside trap paltlangin mun all ball kal theina hisab ranin chet ala a ball changtu Saliba tan pass ngamin ache tichuan Saliba an fing taka pass zuin Gyökeres an a uma Atletico Madrid goalkeeper alo tlan chuang ngal bok ma se Gyökeres a khalman lo awangin goalkeeper ain sa seng thuaya Gyökeres an far post lam hnaya om a teammate tan ball vorin Trossard tan ball achanga Atletico Madrid player ten angle an khar thaviau emoti lain mun all zim te a Trossard hian a pet lang thei ta thawa Atletico Madrid goalkeeper tan dan lo chuana goal don man mai thei ani big si lawa goalkeeper hian adang per chu hnai taka tangin all sam chatin Saka hian a pet goal ta ani Saka hian a pet goal theina turin a huna a hmuna taka oma chet alak thiam a fin a chhor tangkai Trossard a ball pet thiam zia kan hmu boka a fin zia le ball control that zia kan hmu tel Victor Gyökeres an pet goal ngor atum lo ti lan tirin Arsenal tan goal khung narem chang hong tu ni duna anei tela defense tight takara atai mak le fin ra sengin Atletico defense asu honga a thian te nen na zoka attack thei pha in goal po an nei thei pha ani tichuan first half a chance dang omzui talovin Arsenal hian sikhat fa in ma an ruaya second half a ero in khela tang zual sot game tempo asang ta hleya a hmunam zual ta sot bok ma se goal khung narem chang in siam ero an har sat zui zel Arsenal lama Gyökeres atangkai tluan par ani bermaya Atletico Madrid defender ten tharuma an ngam meulawa chu Arsenal tan chun atangkai hle Atletico hian Charlotte an lutir nuwa ball an chang nget lei thei lova Norway striker hi atangkai tok lovani goal khung narem chang aneila holam takin a khorala Simone an substitution asiam fu tok lo Arteta eroin substitution asiam fu hleya Arsenal hi an nget tluan par mualaya achung nung zok an nia an defending a thaboka Spanish club hian an sutlang lei thei lovani in khel chungin he mecha hian team pahni ina sot an nei bel khom hi som pariat ania hengzinga voi som pathum hi Arsenalin an sot niin Atletico Madrid hian voinga chau goal shot an nei ani shot on target phei chu voili chawa oma team pahni te hian voini ve target a ball an da thei troka helama an statistic en hian goal tam tak lu ngaina aum loti achiang hle ome chance ang zonga te chun in khel hmunam tak ani lova ma se team pahni in dan cha dan le in ven dan te an fighting spirit thadun lutuk te kha a hmu namani chuti rual chuan hun top dona boruak sang lutuk Atletico Madrid man mo to si an game nget box si lo Arsenal tlar nung khong lutuk an sutlang lei thei lo kara in khel noi lek khoba an ti chiam khachuan pressure asang le ti atifia Atletico Madrid khan an thei top an chuati po alang ma se an van nei tum ani talawa remchang anin siam tam lo chu thu ran ni sela remchang an nei tlem te ya po an ti thalo le zelani
second half a hian Victor Gyökeres point hun tha anei amang tangkai tabik si lova goal lut lovin team panit ten second half pum hian manga chu wangin Arsenal hian first half top dona Saka goal khung ringin sikhat fain an chaka in khel pani belbomin goal ni goal khatin Arsenal hi an chakta ani he match chatan hian Atletico Madrid hin an player thate an khek veka La Liga lama hadamna hun tha an siam sak ma se an be se an mu pha ta lo thunga chuti lai chuan in khek hlei theilo Arsenal ero an lot ling ta thung Arsenal manager Mikel Arteta hian fak om deuna aneya chu adu than main management a ani kheldan phung chu thusan ni sela player athan te kha an fu le first leg a midfield ta Martin Odegaard Declan Rice le Martin Zubimendi te bulatan tira midfield ta tangin lawom achuak tam tok lo second leg a ero Zubimendi a thlau thlangama Odegaard a thlau thlangam boka chuba ka chon first leg a bulatan tir Madueke le Martinelli te a thlau thlaboka bultan tir lavin bencha ada masa ani tlar nunga po first leg a bultan hin kapi bultan non tir lavin Calafiori ada ta zoka atifu velvek first leg a bultan low player panga line second leg a bulantana Calafiori Lewis Kelly Bukayo Saka ezele tosarte anni tlar nung ven pui turin player no pangtak Lewis Kelly aringama rin ngam ani zia kan munon bok Fulham laka thataka akhel nuin Atletico laka po tangkai tak ani leya ma se ain hlema wangin lak chua ania achin tur ero ala hriat lovani Saka ven angai bi kang ti in THLIRLAWKNA lama khan kan soya ven bik angai zia alang chance om tam lo na in khela hun poimwa arale ta chata kha Saka laka be sei thin ni in Atletico khan an chua zeu an ven uluk lo zeu kha apoita ani bere Declan Rice tangkai jele tholok le pek zia kha tlar nung le malam azom tha ball achangemo changlawemo atangkai tluan para leadership anei that zia alang khelmola athiante a hau khom dan kha Arsenal tan chuan vengveng tham atling player of the match ha thlan ani po kha aom viawa chuti rual chuan Victor Gyökeres kha player of the match ha thlangpo ni sela aom viau thawang Swedish striker khan Arsenal azom nuwa game a fight nat ber tum ani hial mai thei ama top kha Atletico ti boi tluan thak tu atlinga eze om khan floshan akeng boka chu attacking line a khan kan mu thina ni kha first leg a Atletico laka Arsenalina an nei lo ani Trossard po experienced player ania Arteta an rin hun tura aring le ta chata kumsam thum pakhat mi Belgium forward hian goal a thok chuak a goal shot atanga ball kala Arsenal in goal an khung ania Atletico Madrid khan ball vortir lo antum hle ni mai na langa an hnai ngal zung zela ma se khati chung khan kwa a hreu thei tho Arteta andu athlang sual lava 4-3-3 a khel thin kha 4-2-3-1 formation in a khel tir ta boka Atletico laka Arsenal chung nung zoka asiam ta ani second half a hin kapi Odegaard Martinelli Madueke le Zubimendi te alu tir le boka he match a hian Arteta hian Simone hi angam ve hrim bok sikhat fai chawin goal khat margin chawin ma an hruaya ma se hun top dona te khan Arsenal tlar malam kha an latlan chuak thaleya an gol vengin bus park ang tho thanga chetlak an tumia lawani Huaisen Takin lawom siam chuak thei turin forward player te kha anin kaw ngama kha khan abik takin atop lama Atletico Madrid laka antom lutuk tur kha avenga an chakna tharui poimo ani engpo ni sela Arsenal hian Atletico Madrid an heta ka wang hian ti hian Champions League season kalmeka Klomia Lavin unbeaten record nei chungin final an luta a an champion pheichuan invincible champion an ni theidon Premier League a invincible champion record nei omchun an nia Champions League a an nei le pheichuan Arsenal Ropui na abel chana sakhopang Arsenal hian tun season Champions League a match som pali an khelta a voi som pakhat chakin voi thum draw an nei Bayern Munich thlengin tun season a hian an ma chhon towa ma se chuti chungchuan an latlomia lova engti main Arsenal hi an hne theiri lavani match som pali atang hian gol somni pakwa khungin gol ruk chau an chua match kwa an gol an veng him bok tun season a Arsenal che dan hi namai lo takania tlomia lova final an lu te hi Ropui bik ti tlak ani Arteta hian tun season a in elna sanga Arsenal akai hruai to na a voisomli pakhat achak puina ania sangkha zakwa somsari sari kha season a Arsenalin an chak tamber record an siam kha an ni ruala season malkhaya Arsene Wenger aipoin Arteta hian Arsenal hi season kha chungin nena achan pui tam jok ti na ani chu
Arsenal hian European competition an home match na nung somni palia tangin voisom paria teme clean sheet an neya antlar nung aphui le saka hi English player Champions League semi-final a gol khung thei palina ani taboka Wayne Rooney Frank Lampard le Harry Kane ten semi-final a goal an lo khung towa an huanga Bukayo Saka hi a om ve ta chi ani in khelzoa Atletico Madrid manager Diego Simeone an soin kanau ten theitop an chua an engkim an hlan min pet lata ani chuan kan king puiten ram sang jok lu an phu le ani ang chuti khop chuan kanau te in pek na asang Arsenal khan remchang an nei an hmangtang kai ta ani atia Klo Marcela anau te adem lava achuang le Arsenal manager Mikel Arteta an soi ve bokin zan Ropui bi kani chanchin chuan tla kan puitlin hawa hei hi kan tan eng ang taka hlunge ani kan ria kumsom ni nuwa kan club chanchina avoi ni nani bok Champions League final kanin pet kai atia final an lu ta ka wangin Arteta hi alom hlea an thlenchin hi chuan tham tlinga angai bok Arsenal hian an club chanchina Champions League a hian final voi khat an khel towa sangni panga sangni paruk season khan ni in Barcelona wanglai kha ania final a Barcelona laka an tlomani khami nu khan tunrum hi final an lu le na masaber ania anla champion ngai mi lo na a hian Mikel Arteta hawin champion ngei an tuma chumi puitlin tur chuan match khat chau chak an ma mo ta e in khel thirlet na lam chu kalsan ta ila zanina semi-final second leg match na nung zo khela Bayern Munich le PSG in machon tur chungchang soizau vele ta ila zanina UEFA Champions League season kalmeka semi-final second leg match na nung zo khelin Bayern Munich in PSG an mikhwal don ania hein elna a champion to veve tun season a champion tum veve ni bok an nia first leg a champion an tum ziale an huai sen zia an lan tir veve to bok UEFA Champions League chanchina semi-final match khata gol lu tamberna gol kwaloi aluna khovel an mutira tun season a in khel mu nambera mitam takin an ngai ani phak hial tun season a Champions League a hian gol khung tamber chu PSG ni in gol somli pathum an khung towa Bayern hi adot tu ni in gol somli pahni an khung to zanina hian gol alu le nualani point makti na tura om lawang achan chu an ni aya tun season a gol khung tam an om lawani zanina hian zanlai apel te tanga darsom pani le chanve alawri khuna Germania stadium Ropui berte jingami Allianz Arena a German club Ropui berle France club Ropui berte hi anin machondona hundang match dang be seitur an nei to don lo awangin zanina ngei hian anin chingfel dona first leg a PSG hi golnga golia an chakto awangin zanina hian champion lai PSG hian gol khata ma roi sa chungin Bayern hi an machondona Bayern hi mani khelmola kheltur ani awangin khelmual bel thu le tlang nel konga te fans pung khom nei tamlama te anchan athajok dona chu an man tangkai thiam chuan an tan chakna tharui atling theyang first leg a khan THLIRLAWKNA hun ik aom lo ti thei khopin an khel atang tha a thil thleng te kha a thleng molmol ni mai in alanga goalkeeper defender le midfielder nei tha chumi pialama forward an nei tha zuala wanga an defender thatak takten an ven nei lo nei tu te an ni chu tak chu he match a hmunom le big na tur ani bok first leg a khan player pasarin goal an khung ti hretel bokila zanina hian player engza takin gol khung le ang imo tun season a PSG hian Champions League a hian match som panga an khel to a voi som an chaka voi thum ro na in voi ni an tloma match som panga atang hian gol somli pathum an khunga match tin gol ni point pariat pasari zel khung ang an ni gol somni pakhat lai an chhuwa thunga match tin gol khat point pali zel chu ang an ni an tlar nung a phui lawa match som panga atang hian clean sheet voi nga chau an la neya yellow card som pani choi to in red card pani an choi to bok Bayern hian tu season Champions League a hian match som pathum an khel towa voi som pakhat chakin voi ni an tloma draw an la nei ngai mi alo match som pathum atang hian gol somli pani an khunga match tin gol thum point pani pali khung zel ang ni in gol som pakua an chhuwa thunga match tin gol khat point pali pasari zel chu ang ni in an tlar nung a phui bik lawani match som pathum atang hian match nia chau clean sheet an la neya yellow card som ni pasari loi choi to in red card pahni an choi tel bok team pahni hian attacking game an khel ve ve a an hmunam hle bok ma se Bayern hian rin roll bultan tu nge zinga number 9 striker dikta kan ti ang chi Harry Kane an nei lain PSG hi chan bultan tu nge zinga
number 9 striker dik tak kan ti ang hi an nei lova ma se PSG hian almamo an nei ti first leg a kan hmu to kha Ousmane Dembele an false 9 role achanga a hne so hle ding le veilama tlan forward ball keng thei tlan chak le viak tha Waisen le Norna an nei tha ve ve a Bayana Luis Diaz le Olise an oma PSG a Kvaratskhelia le Desire Doué Barcola te thlengin an oma an vain inlan thei turin an dam thavek bok midfield a PSG game khai tu chu Vitinha ania Bayern game khai tu chu Joshua Kimmich ani thunga first leg a khan Vitinha ain Joshua Kimmich alang sar jok ti thei ani Vitinha ain Kimmich an game a khai na zoka second leg a tu jok in nge game khai na zokang ti hriat thiam a har hle tlar hnunga PSG tan Marquinhos apoimo le dona Bayern lama Upamecano atangkai le atul don boka hetiang kara hian PSG tan ero an right back rin role Hakimi ain khel thei mel si lova an tan apoi thei mai thei goalkeeper an system mil ve ve an nei boka team pani hi position tina an ngai tu om lovani he match an khel tura hian in thada zeu apoi thui thei dona second ni khatleka tlai zeu po apoi le thei don manager Waisen Enrique le company te kai hruai an nia manager pani enchon company ain Enrique hi da sanjok turanianga company hian Luis Enrique a hlaumi lauti kan hmuto thung first leg le second leg danglamna lian tak tur chu first leg a khachon company hian khelmol sira anaute a ho thei lova an frem awangin mun hran atangin anaute a thlira zan ina ero khelmol sira anaute a ho thei to dona hei hi Bayern tan chuan chanchin lom om ani German champion Bayern hi tualchung league lama chun an champion fel towa ani hian in elna an khel sang huama match an khelan hung paruka tangin voi ni an tloma voi khadron in voi thuman chaka an match na nung bera player tha te khek chungin Bundesliga match ha Heidenheim nen gol thum ve ve khungin anin ne to ka PSG ero in elna an khel sang huama match an khelan hung paruka tangin voi khadro an neya voi nga an chak thunga an match khelna nung ber league 1 a Lorient machonin an player tha te an ha dam tira gol ni ve ve khungin anin ne tok ani team pani te hi an match na nung bera tualchung league match ha an player tha te khek an nia an khek chanpo zan ina anin machon don wang ani chu anin po saina ken tel langsar tak ania tu zokin nge ha dam tir fuang ti hi zan ina hian kan hmudon ta ani zan ina hian team pani tan bultan tura ngai te chu Bayern lama Manuel Neuer Stanisic Upamecano Jonathan Ta Konrad Laimer Kimmich Pavlovic Michael Olise Musiala Luis Diaz le Harry Kane te ania PSG lama hian bultan tura ngai te chu Safonov Zere Emery Marquinhos Pacho Nuno Mendes Vitinha João Neves Fabian Ruiz Desire Doué Ousmane Dembele le Kvaratskhelia te anni PSG tan tun season Champions League a gol khung tam ber chu Kvaratskhelia hi ni in match som palia tangin gol som a khung towa ani hian assist panga anei tel cheu bok PSG tana assist nei tamber ero Hakimi ani thunga voi ruk nein ani hi zan ina ainlan thei be sei ani lova chuwangin zan ina inlan thei tura ngai zinga Kvaratskhelia hi PSG tan tun seasona gol khung tamber assist po nei tamber ani don ta ani PSG tan hian Ousmane Dembele an match som pakhat atangin gol ruk a khung to boka Desire Doué hian match som pakhat atang vekin gol nga a khung to bokani Bayern lama Harry Kane hian match som pani atangin gol som pathuma khung towa Luis Diaz hian match som pakhat atangin gol sari a khung to boka Michael Olise hian match som pani atangin gol nga a khung ve to bok Olise hian gol khung tam lutuk lo Marcela assist nei tamber niin tun season Champions League a hian assist voi riat anei towa Vinicius Junior nen assist nei tamber ani dun mek ani zan ina anin machon tur chungchanga Bayern kai tu company hian soin second leg hi ngak lel view ma ila base angin alo thleng ma thei lova hei aya ma hian base ngaina aum lo bok Europa team thaber machon le tur kan ni achan chu anni hi champion lai annia a thaber anni kan result ero ala in thlau lo leya chuti rual chon kan khelmola in khel tur kan ni awangin stadium khat thatak thom kal khat inpum khat thatak kan mamo ani he club in lotlin tam tak achan to na thin khelmol Ropui bika in khel tur kan nia thil thazok base tur dangpo kan nei chuang lo kan nei ang tho chua puin ama aya thain tho chua kan tu mani first leka in khel angkha mi ten an base thea ngem tia chuan team pahnia ain ngat tu emozok nung tola in vengna satadeu kan om chuan
chu chuan game nung thatak ati kiam thenang ani lo chuan ama ang thawin atang tha hle ang ati ani Hurricane Bayern gol khung khol po hian soin kan match khel tura hi chuan hun tha mangtang kai thiam ani dona first leg a po hun tha tam taka oma khatiang ang kha second leg a po hun tha tam tak ain her chuak le mai thei chuta chuan keini chu kan khel muala min tran tu tam tak pung khom ma a khel tur kan nia chu chuan na sazoka min nor kal thei po kan be sei atia Hurricane hian home ground chang tur an ni awangin an fans an tangkai pui thei a be sei telani PSG kai shwe tu Luis Enrique po hian seive bokin Bayern te ang team mimal taka thlir po talen lang omna i ma chona ni chuan a har sa le don ti achiang first leg a khan goal li kan chua ma son kan ngaina a om nge ye ka staff te ka zo chu goal eng zat nge kan khung thei kan be sei ti ania goal thum tal kan khung thei kan be sei ye kan in khelna tur stadium hi limna tam tak min lo pe to tu ania Champions League no moi kan choi ma sakber kan choi na munani chuta chuan Bayern hi an mani tran tu tenen kan ma chon don ania kan ril rupun mang huai senjia kan lan tir to thin angkha kan lan tir le dona chak ngei turin kan ma chon don ama zong aya in elna ril ru pulian chungin kan khel don ani Rafael Nadal khan voi kha chu Roger Federer le Novak Djokovic te hi ama chau phur tu thaberte an ni thu asoya chu keini poina kan du ani Bayern hi an chuan om kan tia ma se min chau phur tu ber an ni chuan chu a thazok atia Luis Enrique manager huai sen zet hi azam ei ilavani PSG captain Marquinhos point soin first leg ang thau kha second leg po hi ani arin oma team pahni chakdu gol khung du in ma chon tur in khel ngai nom bik ani le don ril rupun mang dik nei chungin an hmuna kan kal angaya kan ni na ngai ma chuanin chuta chuan narau pui tak kan thok thei ti kan ria atia Usman Dembele point soin keini team pahni hi chu attacking lam nuam ti kan nia kan kal phung hi kan tidang lam don lo ti po achiang attack kan duwa anni point min attack andu chu wangin in khel ro pui tak ani nge yang ati ani Bayern Munich hi Champions League a hian voi ruk champion to an nia PSG hi champion line ni in voi khachau an la championa ma se tundin hmuna anni aya team mu nam jok dang anom big chuang lova engdin hmuna po eng team po ma chon sela defensive game khel du lo attacking game khel zel du an tuma chiang huaisen le to khir an ni chumi anti puitlin na konga an hmunam big na chu player an nei thalu tu khi ania chu zan ina hian kan hmule do ne ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soi jaw theina chu nile photro se